Pozdrav youtuberi, Kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da snimimo ovu Granny, skinuo sam ovdje igricu. Ova glupa baba, od kad sam snimio poziv sinoć, sve mi ovdje sinoć dok sam spavao, sve nešto kucalo, ovdje se pomerale ovdje slike. Čitao sam tamo na Google, svi ovi youtuberi što su pozvali, znači Granny. Jedini način da se nje otarasim, to je da je pobedim u ovoj igrici. Tako da sam ovdje skinuo, znači, stvarno katastrofa. Znači, pozvao sam te telefonom, samo da vidim da li je to tvoj broj i šta ti ovdje mene smaraš. Skinuo sam ovdje igricu, pokušao da je ubijem ili da završim igricu, gledao sam ovdje neke tutoriale, kako se najbrže, znači, završila ova igrica. Tako da mislim da će dosta da mi pomogne, naučio sam je na pamet, šta treba se odradi. Tako da ništa, ulazim ovdje u igricu i da završavamo s ovom babom. Ok ljudi, krećemo. Evo, uključio sam ovdje igricu. Ovdje neki tipovi, znači normal, tako da krećemo. Gledao sam druge neke youtubere što su igrali, tako da znam otprilike što trebam da uradim. Tako da, evo, day one. Prvi dan. Trebamo da, znači, izađemo iz ove kuće što brže možemo, pošto ova ludača, ova baba, hoće da nas ubije. Tako da, ništa ovdje u fiokama, znam da se, trebamo da nađem jedan ključ. Evo ovdje, znači naučio sam na pamet to što su igrali drugi. Znači, htio sam da istreniram, da stvarno budem dobar. Idu! Ok, za malo nas uhvati. Vidio. Ej, glupa baba. Znači šta, pozvao sam je samo da pitam da li je to ona. I sad me ovdje preti u stanu. Pomera ovdje stvari. Ok. Evo, otključio sam i ovo. Ok, iza nas je. Pokušao ovo iz prve, znači da me ne ubije. Ok, ovdje sam sada isključio ovu struju. Samo se setim kuda treba, mislim trebamo gore. Ok, idemo gore. Polomio sam i ovo. Znači, pokušao iz prve, znači gledao sam tutorial kako se ova igrica završava. I naučio sam na pamet. Ovdje uzimamo, sad ću da je gađam. Samo da im gdje. Evo ti ovo. Mislim da je ovo uspavalo, ne znam tačno šta ovo radi. Da, za 1 minut će biti... Da šta, sad ovo ne mogu ga prođem. Ko je ovo namešaljka? Vidi ovo sada. Znači, koje gluposti, to se samo meni dešava. Ne mogu da verujem. Ok, uzeo sam ovdje još jedan. Ne znam da li, ne daj Bože, ako opet se ova probudi. Idemo ovdje dole. Ok, gdje je ova sada nestala? Da li se probudila? Ok, znači ovdje smo uzeli ljudi kako se ovo zove, SkyDrive, ne znam ja. Gdje je sada ova nestala? Sada ako mi iskoči iza leđa, znači stvarno ću... Ok, uzeli smo ovdje ključ. Idemo brzo. Ok, čujem je. Samo da mi ne iskoči iza leđa, mrzim jumpscare-ove. Ok, ovdje smo uzeli kod, to su za ona vrata. Samo da vidim gdje je ova. Ok. Brzo. Ok, odradili smo i ovo. I sada nam preostaje samo još jedna stvar, ovaj ključ. Glupo babetino, jebem li ti... Ne sad. Sad kad sam blizu, ako me sad ubije, znači baču telefon. Idemo brzo gore. Ćao glupo babetino. Nisam je ubio, ali sam, znači, završio igricu. Ok ljudi, uspio sam, znači da završim igricu iz prve, nije mi nijedan put uhvatila. Znači gledao sam tutoriale kako najbrže se završi igrica. Zbog toga sam i uspio. Tako da ništa, eto, znači završio sam igricu, nadam se da više ovdje neće dolazi. Pobedio sam te, nemoj više ovdje da dolaziš. Znači pozvao sam te samo da vidim da li je to tvoj broj, znači nemoj da smaraš.
Tako da ljudi ništa, eto. Hvala vam puno što ste pogledali ovaj klip. Nadam se vam se sviđao, vidimo se u neki drugi.